Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Baba, Nkosi yezulu nomhlaba. Jehova ingcwele. Ngiyacela nsika umlilo ukuba unge phambi kwami Nkosi. Ngibone wena Shembe ukuze ngikhulume indaba yakho. Phambi kwami Nkosi kungedluli nesitha sami. Kungedluli nabahleli bami Shembe. Ngifuna ngona umsebenzi wakho Nkosi ngikhulume ngabo. Kanti baba ungithume ukuba ngikhulume nawe. Nani maNazaretha ingcwele. Yantelela uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Ukuba ningalaleli uGumede ozalwe indoda yakwaGumede. Nenkosikazi yakwaGumede nilalele umfundisi. Ongazalwanga ilabo abantu ababili engibabalayo owabekwa uShembe mhla engigcoba. Ngoba uma ukukhuluma umfundisi nizoyizwa indaba kaNkulunkulu. Yacela bantwana benkosi uba ngedlule engomeni 230 anana amavesi abe 2 kuphela. Wena ufanele ukubongwa. Wena ufanele
abahle basezulwini uma sikulolu hambo sisohambeni uBombela akhulume ngalo esihlabelelweni sika 143 ehlabelelweni uma ufunda ngenhla kwaso kwaku 1927 esevunzitha phesheya kothukela ufika lesihlabelelo sithi ke ukukholwa kwethu kulobu Nazaretha kuyidwala elibishelelezi kuyakwehlula abaningi mama icabanga indaba yonyaka 1927 labantu abaningi ungabona ukuthi ngaleso sikhathi abantu ababehamba noBombela kufika lesihlabelelo kwangabantu ababengabalwa ukuthi bangaki kwangeyizwe impethu zendlovu lezi eseyizo namhlanje kodwa uNkulunkulu wathi le ndlela esihambayo iyohanjwa ngabambalwa iyokwehlula abaningi ngoba wayibona ukuthi kuza abantu abaningi kodwa wathi bambalwa abayoyihamba uthi ke abayoyihamba abanesibindi sokuhamba ngaye angazi ke noma ngeke ngiyibuze yini mina wena uyayibuza yini ukuthi ungakubaphi wena ngakwabantu kulaba bambalwa unaso isibindi okulaba abaningi ngoba ngicabanga ukuthi yona indaba ofanele siyihluphe ngayo le ukuthi mina ngibalwe kwabambalwa abanaso yini isibindi na sokuhamba ngalendlela lolu hambo lwasokuphakameni bantwana benkosi aluzange lube lula kwakuhambo lwalubanzima kakhulu ngisho umuntu elithatha phakathi komuzi naphakathi kwezwe lakubo ngoba wawuthatha uhambo lukaNdlelande olwalwesabeka abantu besathi ngiyamthanda uShembe ngiyithanda impela inkolo yasokuphakameni kodwa awu imithetho yakhona masifunda isibhalo lapha sike sifunde ngamadoda amathathu oAbednego noMeshaki noShadraki abama esithandweni somlilo ngibe nenhlanhla yokubona amakhosikazi amathathu ama esithandweni somlilo phakathi komuzi kababamkhulu ethatha inkolo yobuNazaretha kwakubuhlungu kwakunzima kwangesiyona into eyayilula ukuba inkolo ingene ngabantu besimame phakathi komuzi kwakufuneka isibindi ngifuna ukukhuluma indaba yakithi ngoba inhle indaba yakini ngoba uyikhuluma ungayiqageli uma bethatha lenkolo omama phakathi komuzi omkhulu muzi wakwamuzi umuzi kaMakhuza kwakuyilinquluma bahlukumezeka kakhulu kodwa ngoba babenesibindi bahlala kwaze kwanamhlanje Ngiyabonga nyazi bezulu ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngoba lezalo kwazi sekhona uyigcinile noma seyitetema ngempilo kodwa ngiyabonga Shembe ngoba zasiphathela ivangeli phakathi komuzi kababa omkhulu kungelula Wafika isikhathi lapha khona ugogo wami owabaxosha khona omama endlini yakhe yangenhle ukuthi bangenzele khona umthandazo wathi phuma endlini yami abantu othandaza endlini zenu kuba ngoyindaba yenkolo base bephuma omama sebeyosondela endlini yakwagogo Masibiya bathuma sebephumile beyosondela kulendlu ngoba babeyaliwe ukuthi lenkonzo lomthandazo bangakwenzele emalawini wasugogo kanti bakhipha endlini yakhe nje useqinisile uqinisa imithombo yasaqinisa oqala engathengwe esitolo
Xolisa umbili ezogawutshwana wayesegawutshwana ugogo esemema amakhosikazi ukuba zombisi indlu yangenhla wathi ukhipha ushembe sambiwe isidulu sathwala emakhanda sachithwa ngaphandle kwambiwe sisha yakanda wakabusha lendlu ukhipha ushembe endlini yakhe sabekezela lezi inkomasi okamphikeni nokwantontela nokwantshakaza wayesegula ugogo wavaleka amehlo gijima ubaba naye wayegijima naye esibhedlela emakhothi bathe odokotela amehlo awanalutho awanalulwe uma siwahlinza azoqhuma wayesemthatha ubaba esemhambisa komunye umuntu oyithandaza ngapha emlazi wafika wathi umuntu ayi wena kusalukaza awunankinga amehlo akhe ayabona ukhipha isonto endlini yangenhla uvalwe umyeni wakhe amehlo wathi baba mthathe wena umhambise kuba la imbuzi yokuhlawula azohlawula abuyisele isonto endlini yangenhla akaze basho lutho manje babethule nje bekhuleka kuphela bethi shembe silande uwe kulezi indaba wayesemthatha ubaba ugogo emusa ebukhosini bakwabiyela enkosini ushelela ebusa ngaleso sikhathi inkosi ezala inkosi egcina ukubusa umkhokheleni kafange lakhe kaphindiswe ngoba kwaku antwayo inkosi wayesemumsa wafika athi mzala ngilethe nangu antwakho kuthiwa kazohlawula wenze nje yasiphula amadeva inkosi yakwabiyela abayaziyo kwabayayibona siphula amadeva isithi uthini anti ngohlawulele wathi ugogo ngihlawulele mntana omne wethu waseyikhipha inkosi yakwabiyela imbuzi ngiyayibona nje nombala wayo ngoba ngangikhona siqhutshwa imbuzi esezohlawulela ugogo wayesevuleke emehlweni wabona ibongo inkosi labuyela isonto endlini yangenhla khuluma ngesibindi bantwana benkosi salolu uhambe sikulo kanti sikhuluma indaba encane yayisimbisiza le ntombi lapha opposite nayo indlu yangenhla lendlu yabukwana kanje yakhe indlu yathi igama lawo sempoqweni yathi ngiphoqiwe uphuma endlini yami sontanike kuleyo ndlu singeyenu sengakhe yasempoqweni mina ngiyayazi nje leyo ndlu kagogo kwakuthiwa kusempoqweni khuluma ngesibindi mana sathetha sokuhamba ngalendlela ngoba uma wazange uhlule zikushaye zikunethe uthatha inkolo nje uyabonakala futhi uma wazange ukhokhele kuleli bantu uyabonakala awuzange ukhokhele wayakho ugogo wayeqeda lendlu sithe sithi lendlu yakhe impoqweni washintsha ugogo wathi hayi mntanami esho kubaba mntanami ngakhela ulawundo lapha ngezansi la umathule ezongibasela khona ngeke ngihlale lapha ekhaya mina ngingaliphuzi itiye ngendaba lenkolo yomngeni sakucishiwe phela umzonga usabazi wayese wakho round ugogo lapha ngezansi esephuma okabhekncino esekuba wena njalo ngeSabata aphume namabhodo hamba obasela ugogo amenzele itiye washintsha ugogo kuphakathi wathi hayi mntanami yakhe enye indlu akusale sekuba umuzi ngiphume kulomzi weSabata ngakho wasemlilweni wena uyathanda ukusilandela ngala sekuba umuzi osuhlala umamncane wasala umama lapha kulomzi weSabata nalabo mama ababili abagana ubaba omdala khuluma ngamakhosikazi amathathu asibambele ivangeli Nkosi yamakhosi noba sikulo namhlanje kungenxa yesibindi sawo wayesebuyisa imali ubaba eyinikeza umama thakathe inkomo seyithenga umama inkabi bathi abafowabo hayabona ke qabele izodliwa yodliwa ngeSabata le sikhathele kudla simi ngenyawo samba siye eThekwini
angithi umuntu osemlilweni lo akusewona weSabata izodliwa ngeSabata ke le wabathi umama awuqwabe mina ke ngiyodlana nezingane wathi baba yikho into engizoyenza nkosikazi usushila umndeni yabulawa inkomo yaphekwa ngeSabata umuzi lapha ngezansi ithempeli senhla komuzi ayaphusha amabhodwe siphansi lapha komganu phansi komhlala lapha thina siyasonta khuluma ngohambo lwala ekhaya abantwana benkosi kodwa ngoba kwakukhona abakhokheli bangaleso sikhathi ababekwazi ukukhokhela umuntu umeganile ukuthi uyiphatha kanjani indaba yasemndenini ayiphathe kanjani indaba yenkonzo akayixabanisi lento ngoba ixabene manje imndeni iqhathwa yithi ngenxa ukuthi siyakholwa senze nokugcina kwesiqhatha nemndeni wathi umkhokheli bathabami uma umnteke wagejuka esithebeni phela uyahlawuliswa nizofaka igama lika Shembe ehlazweni siyashumayela uShembe uzobaguqulela abantu kodwa uma niphikisana nabo ngeke bambone uShembe ukuthi ubani hambani nisonto nisheshisa inkonzo bese nihamba nesithebeni phela ningayidli inyama ephekwe uma wagejuka esithebeni uganile u-out uzohamba uyohlawula lenkomo kini hambani nisonto nisheshisa inkonzo nisheshe nivale bese nihamba niyoqetha esithebeni ngani iSabata phela ningayidli inkomo ephekwe ubaba bezothini namhlanje shiya phansi leyo nto wena base besheshisa omama inkonzo sisheshiswa base bephuma nangempela sebehamba sebeyoqetha wedlula lo msebenzi kwathi ngomunye unyaka lapha singasazi wayesegula ubaba kakhulu kwangama Easter wayesegula ubaba savusa ebusuku washo yena wathi phumani nihambe niyofuna ukuthi ngibulawa ubani ngoba phela mase sishaya neza semndenini siyasibona abathakathi wena uyathanda ukusilandela Shikhumbi yakwantuli lapha yana kaMsizeni intuli wasempuma ngisola ngiyayibona nje ngoba ngiyayazi umbala wayo kwakusayifika lezi imoto engama E20 yaye cream white orange ngezansi wagcwala umndeni kuhanja kwembulweni wathi uma kufikwa nje lapha kumashezi embongolwane wathi inhlinhli ugwayi wakho umashezi wathi hayi nahamba ngomuntu ogulayo lo muntu ogulayo uyena umthakathi uyibulele yena lo muntu ogulayo uyena uyibuleleyo unganansi inkabo wabika ngayo umuzi uyise uyabuza ukuthi umuzi lona owawubulala inkomo ayibulala yadliwa ngeSabata wayewubikela bani ngoba yena akasakudla kushisayo ngeSabata hambani nimtshela bamba imbuzi axolise kuyise acishe umlilo aqale phansi athenge enye inkomo abike lo yamuzi abiza amanaza athi azongenisa iSabata ayibongwe inkosi ulwelani ubalwiselana bomndeni uze umndeni uhlukane ngoba ufuna abakholwe ngenkani ulwelani dedela uShembe athatha indawo yakhe uthi uma ekhuluma lana nomfice ekhaya umuntu esephile bathi bafika kuba bese secikini wabamba imbuzi babo waxolisa wathi ugogo ayikulungile mntanami xolisa wabamba imbuzi waxolisa wacisha umlilo waqala phansi wathenga inkabi yesibili kwabizwa amaNazaretha ayisuka lapha kwaMashu uma efika nomshumayeli uMadliwa ingwenya undunakazi wakwaGibisile nampo umfundisi ungeme emva kwami nampo ondlovu lapha yana lo obazayo
nampo gazo kwahlabisa ezilipha impandla izo lezi insizwe zafika lapha ezweni lakithi kusekuzongeniswa iSabata kuyo lo mzo kwakuthiwa usemlilweni mayibongwe inkosi awufunda incwadi weExodus 35 verse lokuqala kwimako lesithathu imbala unaso yini isibindi Mose wabutha isizwe sonke sakwaIsrayeli wabutha sonke isizwe sakwaIsrayeli wathi kubo wayesethi kuso ilawa amazwi awashoyo ilawa amazwi awashiloyo uJehova kuba niwenze ubani wagcine yebo osetshenzwa izinsuku ezisithupha nawo usebenza insuku ezisithupha kepha usuku lwesikhombisa alube usuku olungcwele kini iSabata lokuphumula kuJehova lowo osebenza umsebenzi uyawutholakala esebenza ngeSabata akafe verse 3 ningabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lweSabata ningabasi umlilo endlini zenu ngosuku lweSabata amen. Yabonga Nkosi yamakhosi ngibongela intombi ezingizalayo oma bami laba bathathu ukusifihlela leli igolide liushembe ngoba indlela ezazibanetha ngayo kwakulula ukuba bashiye phansi baphose ithawula kodwa zange aliphose kwangathi Nkosi esizukulwaneni sethu ungehlakazeka umndeni kaMakhuza ngathi ngoba thina sikhulele kuleli bandla saba zinsizwa ika 23 saganwa zintombi ka 25 sengathi umndeni ungehlukaniswe yithi bese sithi sibanga inkolo ngesikhathi lapha khona uShembe seyiphendule yonke ubugqili baba ubukhosi kowakithi umndeni mkhulu ngohlobo lwesimanga asisenawo uthina umndeni ongcwaba ngeSabata sinawo uthina umndeni odla inkomo ngeSabata noma ngabe uyisiyoni noma ngabe yini wonke umuntu wathobela iSabata wahlonipha ibongo inkosi asinawo uthina umndeni ohlaba ngenhlangano bayabuza bathi Mfundisi konje njengoba nihamba nje umhlangano ovalwa nini ke ebese ngisho bese bethi niyothi ningabuya ke bese siba nomsebenzi ngoba sebefunda ukuthi awenziwe umsebenzi ngenhlangano bengakholwa amen bawukholwa kanjani uma sibaphoqa ngenkani indaba enkulu manje abantwana benkosi eselekithi ukuba sifundiswe uShembe asifundise ukukholwa ukuthi ukukholwa kuyini ukholwa kusikho kwevatha ukholwa kusikho ukugcotshwa kodwa ukukholwa kuphenduka ukukholwa kulahla ukukholwa kungenwa ma umuntu angenwe umoya ongcolezokala noma ekhuluma ukuthi wangenwa lo muntu akayikhuluma inkohliso angafakaza amanga ngomakhelwane wakhe alekisi isangoma uma isangoma singenwe idlozi khona izinto ezishintshayo kuso uma umuntu engenwe idlozi noma bekade hamba abe udivase athela umzimba phansi mhlaba ngenwe idlozi uhamba athi twi ahamba sheshe ebese hawu uhamba kanje manje uthi ngani wangenwa idlozi asishintshe kanti athi noma ehlangana umuntu endlela ehlanganisa izandla athi ngiyathokoza makhosi akane ndaba ukuthi awukwazi lokho nokuthi akufuni futhi kane ndaba ujabulisa umuntu omngeneyo ma umuntu engenwe phela uyashintsha ahamba ngene endlini yephepho uyahamba ugibela amatekisi uyobikela laba bamphethe ukuthi njenga
manje ngiyahamba akanendaba uthi uzongena emateksini anukusela abantu ngempepho indaba yakho le empepho kunukela kabi yena uthi lo ongeneyo uyajabula uthi kunuka impepho ngoba ungenwe usijabulisa umuntu omngene umathi nasengena umoya ongcwele asalahla lutho asashintsha lutho abadilika maqhubu abadilika nzondo abashintsha lutho nje namhlanje uhlangana nazathi alibaleke licashe ngeimoto alifuni ngisho usabona nazalethe elinye ungena njalo angena iliphile elidlozi libi kangaka shintsha ngishubuso phuma enhliziyo ihlale eziphongweni phela umuntu umaye kwenyanya uthuma uqhamuka nje umbone kushintsha ubuso buphethuke benzinje qhamuka umuntu angamphiwe ikholwa njalo aleliphiwe ikholwa elinye nangaze kuleli bandla ukuthi kuyoze kube nje kade ngabona amaNazaretha ayethandana nyafu lezulu ngangabona into enhle endleleni abefundisi besihamba nabo phansi ngize ngabancoma ngathi hawu lo moya uma ungase wande ngendlela abefundisi bebemnandi ngayo endleleni behambe bencokolusana kuyingane la kuhleziwe khona akaze kumuzohleba ngomunye umuntu uma Nkosi bengakhula lo moya engubone kulabo befundisi besihamba nawo ubongathi izingane nje sitshekuliso kwamathole sikhuluma indaba eyodwa singahlebani into yonibandla kuyini ukukholwa amaNazaretha na ukukholwa uthando ukukholwa isihe ukukholwa isisa ube nesisa nomunye umuntu angathuma umuntu elambele uhlekise ngaye angathuma umuntu enqunu uhamba ukhuluma ngaye ubheke nje uthi njani ngani ikholwe elinye la kwenu nje awulembesi ngani uma unengubo eziningi kholwa kanjani hlekiselane ngomunye umuntu kanti ukholwa yini ingane sifundile kuleli bandla ukhulumile umfundisi ngoJulayi wakhuluma ngomfundisi ukhuzwayo ekhuluma ngendaba engiyaziyo ayixoxelwa uAntu wasentongana uMagubethe umfundisi ola ekhaya esasazi ukuthi unene wathi asiyena unene kwakukhuzwayo kodwa kwaqhamuka inyamazane ihujwa izinja uNkulunkulu wayenza ukuthi ayibone umzomfundisi ngoba umfundisi unene uzoba mnene umfundisi angayibulali inyamazane yayaphosa kwa emzini omfundisi inyamazane yangena isibani sembuzi wavala isango ukhuzwayo baqhamuka bahupha izinja bathawu baba inja benyamazane besihupha awuyibonanga wathi ukhuzwa ayehlulile batabami eshisa sibayini sembuzi kanti ushembe ufuna ukumhlola uhlola inhliziyo uzohlola yakho mfundisi uzohlola yakho mvangeli ayikayibozini inhliziyo yakho na ngoba uNkulunkulu ubheka okusenhlizweni bedlula wayesevula isango ukhuzwayo yaphuma inyamazane edlula wena wawuyothawa bafabana buyisani zagila ilethwa abakithi bangisondezele asingani inhle lenyamazane ihlambulukile futhi ayikazilunywe nja awuyihlanza ukhululeke ngilethela abakithi ngani zama sibulala kanti uNkulunkulu uhlola inhliziyo yomfundisi uthi kubaba awusayena wena ukhuzwayo usunene wena ngoba unenhliziyo emnene baphi pha abanye onene abantu kanonene enkonzweni yini singabe ngonene sonke yini singabe ngonene sibe nenhliziyo esimnene phela sibe nenhliziyo nesihe nenhliziyo edabukayo esimdabukelayo umunye umuntu namhla Nkosi ngiyabonga
kumele ezakuwe yasenhlala aphambi kwakho olendawo eyimali namhla Nkosi ngiyabonga Siyabonga nyazi lwezulu. Siyabonga Nkosi yamakhosi. Solimlomo yokubonga kuqabadele. Sibonga indlu zomsankozo sakhele zona. Sibonga izindlu zomsankozo sakhele zona. Indlu yomusa, indlu yakwagogo. Abasemakhaya bayazi. La kuba khona imizi khona ibemkhulu bengamanxuluma. Ima ingakabikho indlu yangenhla umzuzu ungagcwele. Ngisho ngazakha zibembili. Uma kwafaka yangenhla kuba ngathi umzuzu uphelile. Kanti usazowakha usugcwele umuzi ngoba khona indlu yakwagogo. Indlu yakwagogo indlu yomsa. Amen. Elomsa uNkulunkulu awufuna kithi. Elomsa uNkulunkulu awuthola kukhuzwayo. Mangikhuluma ngendlu yakwagogo bantwana benkosi, ngikhuluma ngendlu yangenhla bakhonza abayingcwele. La khona bithi ingane imayishawa unina, imayekuyaphunyuka, ibaleke ungena endlini yangenhla, imayekuyaphosa kugogo, ibisiqhamuka lapha ehlombe, ibisibuka eminyango, isibuka unina ukuthi uyangena yini. Ekangena ngoba isingena endlini yomsa. Uma ekwazi ukungena unina uyitatulola laphana akasazi isinto. Akuyena umama lo ayilandi singene kwagogo ufuna ukuyishaya ufuna ukuyibulala kusho ukuthi akuyena umuntu lo ingane singene kwagogo nje lele ntombazane uqala ibithi mayikhulelwe ubaba ahosha inhlala msamu ayigijimise ngayo egcekeni ngoba bekuyilihlazo phela ukuthi ingane ikhulelwe ekhaya intombazane. Angazi noma ihlazo noma ihlobo manje. Mhlambe sekuyihlobo. Kwakuyihlazo ngaleso sikhathi. Ahosha inhlala msamo baba ayigijimise ngayo. Kodwa imike yaqonda endlini yangenhla, imike yaphosa endlini yangenhla athi uhamba usinda. Ebese ethi ugogo, "Yey wena sibani bani? Ekabona ingane oyifuna ukuyibulala." Singene kwagogo nje. Akabulawa umuntu kwagogo. Athi abona umkhonto uphethe ufake lapha ke mongulala. Awuna ngane la ekhaya wena ingane ayikamakhuza. Delela ubaba. La ekhaya una ngane wena ingane ayikamakhuza. Wena bina qala. Hamba baba ayihlobe emsami ehlala emsami sekuphela amandla. Athi ugogo, "Hey wena hamlale phansi lapha phosa ublanket." Uyathetha ngoba yonini ingane kodwa kasho ukuthi ayibulawa. Nethangani kanga nigijime nize la. Kothi sekulele athi, "Hey wena bese kunikile unyaka ukudla." Uvuka inseka, uvuka umusa. Noma umuntu kufanele ahle angabulawa. Uhlile kunyoko. Bengahlile gogo. Hanako kuhlanzeka. Vukuda. Ivuka ingane yonile.
kodwa singene endlini yomusa nje. Sibonga lokho nyazi lwezulu. Sibonga lokho nyazi lwezulu. Sibonga indlu yomusa Nkosi osakhele yona. Bayothi begijima onina lapha bebuza ukuthi yapi yona lengane isibongo sayo nonina akasakwazi ukuyisho ngoba kabazi oyisa ukuthi bangaki akayazi ukuthi yakwabani isibongo athi gogo unesilonda lokho afuna ikhambi lokukuthatha akasho ukuthi akufe ngoba akakwazi wakuzazi ukuthi okwaphi ingane nje gogo kabulala umuntu ayibonga inkosi siyabonga nyazi lwezulu sibonga indlu zomusa Nkosi yamakhosi. Siyabonga Shembo ingcwele. Sibonga indlu zomusa Nkosi osakhele zona. Bekusifanele nathi bantu abagcotshweyo befundisi bavangele bashumayele bakhokheli ukube emzini yethu kube khona indlu zomusa osebalekele kwamfundisi angabulawa abulawiswe umfundisi. Obalekele kwamvangeli angabulawiswa umvangeli obalekele kwamkhokheli angabulawiswa umkhokheli nakwamshumayeli ngoba usengene kwamgcotshwa kukhona indlu zomusa. Mncane amen. Ziphi indlu zomusa emzini yabantu abagcotshwe bayibona bathi kabulawa ngibulaleni ingane noma sengene enqune ngemphethe uma sephoseke kwamfundisi akavalisa ngumfundisi ebesethu unkosikazi batabami funani ngubo nembesana ngumuntu kaNkulunkulu angiphathi phela ngene konkosi ngoba phela inkosi ayibulalisa umuntu ngoba noma ethakatha umthakathi wenkosi noma kuyisela yisela lenkosi ayikwazi inkosi ukuthi nangu ngenela ngishawe ebinkomo ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo. Angisho ukuthi yebani inkomo kodwa ngeke inkosi ibulalise isela lenkomo ukuthi nangu ngibulaleni. Namhlanje sinabantu abagcotshiwe abantu baleke ngena lapha sisanansi inqolobane ungene kule nqolobane nanku uphethe lona ingane ngishama khosikazi namhlanje ingane umfazi okunyayibulalisa. Abantu abazinseka-ke yize begcotshiwe phela abanenseke embili abakhokheli olokuthi unkosikazi olokuthi ugcotshiwe noma ephethe ugege kule TV ebalekana ukuthi nanti iphara eselibanjiwe uma sebemgcoba ubuya thawu bantu abami sala niseniyeka ingane zami senimshayile sengidabukela unina phela baba Momsa awako Momsa wako abagcotshweyo akasisize uNkulunkulu asenze sibe nendlu zomusa emakhaya ebese faka umusa kithi afaka isihawu kithi nasibona isihawu ngelinye ilanga ake ngawungcwabisa inkosikazi iNazaretha indoda ikholwa kushona indoda bazela ingane yodwa ngemfana kuphela yasonto inkosikazi iNazaretha ngase ngifike ngiyiduduza ngathi mama uyabona ingane uyizele uma ngasuhlale lapho ngayindawo khulisa lengane yoba ngangensizwe ezishumi kusasa yahlala inkosikazi
yabamba amatoho emzini yabantu khulisa lengane neingubo ezimnyama yakhula ingane yathi lapha phezulu matric yashona phela kwayo hawu ngizokwenza njani ihambe ngamnqabisa lo mama kuzofika ngithi ngase ngithaya ngiye ngingumshumayeli nje shumayeli phela umsebenzi wakho ungcwaba akagijimi la okuthiwa khona ufika thola uhamba vangeli agcine lapha sicotshela ukungcwaba nalapho ongekho uhamba vangeli kufuneka thina befundisi kufuneka abavangeli kufuneka beshumayeli sikeze ukuthola uhamba vangeli sikeze ukuyithola iklaphu ngoba sanda kakhulu la kule iklaphu khona siya kakhulu la kunabantu afula amahle khona nomnikele sawo umhla efelwe cha unendaba nalo umbona ngelinye ilanga uthi umkhalela kodwa uya ngamhla ihleze emanzini ubujahela kuneklaphu khona ho funda incwadi weGamo Shumayeli 7:2 ubeka umuntu Angathi uma ngena kulendlu enesidumbu ayifice inkosikazi iphambene umqondo itshali liphansi isukuma ima ngeenyawo ibambelele emshaweni ebamba amakhosikazi ayihlalise phansi ibuyisukume nezwi lingasaphumi selishile ikhala ngathi shembe ngizothini kulo muntu ngaqonda kuye emsamo ngafika ngambamba ngamthinqi ngazizwa inyembezi zishaya emahlombe kimi zale nkosikazi ngathi malusi Holy Temba, Holy Temba. Inyembezi zishaya emahlombe alenkosikazi nezayo shaya emahlombe kimi ayibamba ngathula nayo ayibamba ngathi yaquleka yehla ngodonga ngaze ngayibeka phansi yathi mayisiphansi yathi shembe ngiyabonga shembe mase kufika umshumayeli wakho yathi kulungu lenkosi ngiyavuma ayihambe ingane yami bazoshonini wena ngokuya lapho kuhlatshwe khona bazoshonini labantu esibaqotshelweyo akubona basishaya imali kuphela basinikeza imali namhla esemanzini ufuna wena umgcoxa wakhe ukuze abanethemba ukuthi uNkulunkulu kangilahlile labantu abadala mina angene esidunjini kwagcotshwa kanjani kanti unemoya emkhulu nje phela kufuneka abantu abancane kuma kunjalo kwangafanele abantu abadala agcotshwa ngoba uma ugcotshwa ukungcwaba abantu hayi bena labantu abancane labantu abakhulu akekho nabancane labantu abadala ngiyakhuluma ngiyongcwaba hamba nkosana yongcwabela ngongcwaba inkosana uma kufuneka imali inkosana ikwele ngemva kwazo nemali wena futhi incwadi baba kuhle ukuya endlini yesililo kunokuya endlini yokudla hlala phansi babi ni kuhle mntagcotshweyo ukuya endlini yesililo kunokuya la uzobuya khona la intondolo abasiphi indolo kodwa mhla kufika ngishinto lo ngihambe ngela kufuwe khona ngakhe lo muntu ofelweyo
ngoba makufika benothi uShembe ungithumelela umncebo yakhe ukuba izongivusa. Hamba vangelike mkhulu. Fundiswe namnikazi phela. Ngalo yena ofundisa abantu abangemva ukuncaba. Sengiyangasekugcineni bantwana benkosi. Yabuka. Shumayela ufuna iklaphu naye. Ngapha ngemvutha ke binikwe bona iklaphu. Sesinikezwe kakhulu thina befundisi. Bakujanuary wona lo sengiyavala banazaletha ingcwele. Bakujanuary wona lo siyakofihla umfundisi waseyoni. Siyomfihla emelimoto edubeni entembeni. Osikazi wakho iNazaretha. Phethwe lapha ezweni lakithi. Ingane zikaNkosikazi omkhulu zingamanazaretha isonta lapha la ekhaya elikhulu. Khubulom kuleli ithempeli lapha entembeni senkohlwa igama lakhe. Kwathi uma sifika lapho bantwana benkosi kwakumenyene utshumo amaNazaretha ziyoni sizongcwaba ikholwa. Ngidabuke nje uma ngizamanazaretha eKhenan ukuthi akholwa kangcono kunezinye inkonzo. Ebese ngithi inkosi yami ukukholwa kusikho okwevatha. Ukukholwa kulona igama lenkonzo. Ukukholwa ukuthi kulo nkonzo kuyo uNkulunkulu menzelani. Asisukuhlambalaza ezinye inkonzo ngoba mhlawumbe uma usondele uthola zenza kangcono kunawe. Lo mfundisi unenkosikazi ugcotshiwe iyoni kodwa umkakhe wamyeka wahamba okhonza ehleni. Ube mthwala ngoJulayi afika amshiye ehleni ahamba kuJulayi wakhe yena waseyoni. NgoJanuwari amlethe lapha eKhenan ahamba yena ehlalele ekhaya. Isiyoni athi ukukholwa kukuvuma kwenhliziyo. Uma uNkulunkulu umbone ebuhleni hamba khona sohlangana ekhaya. Bangaka bangakwenza lokho. Singakumisa thina. Gcotshola ekhaya unkosikazi wesiyoni. Singathi mana. Singakumisa thina. Mana akuhlambulukile. Mfundisi wabiyeka umkakhe wasonta ebuhleni lezingane zasonta ebuhleni uma sesisemlindelweni ebusuku kusuka umkhokheli uthi umkhokheli ngifuna ukukhuluma iqiniso njengoba ngilapha nje angimazi lo ozofihlwa kodwa ethempeleni engulo izingane zonkosikazi zakho omdala zisonta ethempeleni engulo ngibone kuyihlazo ukuba ngihambe ngeKhenan ngishele izingane zisemanzini ngase ngithi akingcwabise eqala ebese ngihamba ngiyahamba ngeKhenan ngomsombuluko ngathi awu nangu umuntu wagcotshwa kufanele uhlala kumuntu nje wazisa umuntu efele abangabe bahla abantu mhla sifuna imnikelo sizoyifuna ngubani kusasa angiqondile abantwana benkosi ukukhuluma ngale ndaba kodwa ngiqonda ukukhuluma ngokukholwa ukuthi ukukholwa kuyini uNkulunkulu ufunani kumuntu okholwayo. Siyabonga Nkosi yamakhosi, siyabonga nyazi lwezulu. Umuntu uswele angakusho uswela ngabonga ngakho. Angazi Nkosi singabonga ngani. Sibonga ukusithwala kwakho Shembe siphume ebuhleni ohambeni olunjeyana Nkosi yamakhosi. Impela Nkosi yamakhosi siyeswela imlomo mhlambe bekufanele sibonge ukuthi inkosi uthe namhlanje ebhandishani niphume nibhandishile size safika sitshekulise kwamatholo ibonge inkosi ngeke ngabona kwakumbhele lapha selapha ecaphuna ngapha ebese iphosa phezulu acaphune ngapha ajikjele phezulu ngasho ngathi mayithole lisuthi lelenze nje liyatshekula bese ngabonga bani inkosi uma singebonge lo msa wakho bekufanele siubonge umsa wakho Nkosi ukuthi usigcinile baba kwaze kwaba lapha sengathi inkosi ungasigcina siyabonga Nkosi umsa wakho impela baba wena okwakho ukubheka Nkosi akufani nakwabantu wena Nkosi awubhekisa kwabantu futhi awukhulumisa kwabantu sho njalo uSamuel encwadini kaSamuel 14 athi uNkulunkulu kasusa ukuphila kumuntu kodwa uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi ongumlahlwa ngabe ngumlahlwa kuye abantu baqamba amanga uNkulunkulu aqamba amasu
Nkosi yamakhosi cela ukubuyisela ehlalweni sasezulwini inkosi yobabusisa abalizwile izwi layo amen. Siyabonga amazwi amnandi sophiwa umfundisi wenkosi inkosi izimbusise.